ראש הממשלה, שבוע טוב. שבוע טוב. ראש הממשלה, הרבה אנשים מחכים לעדכון היומי שלך. נו, אז בוא נתחיל. בואו נתחיל. איך התחלת את היום, ראש הממשלה? הלכתי ישירות למשפחת פלדמן. זה האחות ושני האחים של צביקה פלדמן, זיכרונו לברכה, לוחם שריון, שנעדר בקרב סולטן יעקב. אנחנו 43 שנים מחפשים אותו. הזכיר לי אחד הבנים שלפני עשרות שנים הבטחתי לאמא ולאבא. אמרתי להם, אני אחזיר לכם את הבן שלכם. Militer Israel kembali melanjutkan serangan udara membombardir wilayah Gaza pasca Hamas membebaskan sandera berkebangsaan Amerika Serikat Israel. Dalam laporan Al Jazeera disebutkan bahwa Israel membombardir Gaza hingga menewaskan 39 warga sipil pada Senin 13 Mei 2025. Pengeboman dilakukan Israel tepat setelah militan Hamas membebaskan tentara Amerika Serikat Israel, Edan Alexander, dari tahanan. Alexander yang memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat Israel ditangkap dalam serangan Hamas pada Oktober 2023 saat bertugas sebagai tentara Israel. Setelah utusan Trump, Steve Witkoff melakukan negosiasi panjang dengan Hamas. Militan sayap kanan Palestina itu sepakat membebaskan sandera untuk mengakhiri perang. Adapun saat ini masih ada 58 sandera yang belum dibebaskan, termasuk 4 warga negara ganda Amerika Serikat Israel yang seluruhnya telah dinyatakan tewas. Meski Hamas telah membebaskan Edan Alexander, akan tetapi Israel memandang kelompok tersebut sebagai ancaman aktif. Menurutnya, pembebasan sandera tidak cukup untuk menghentikan operasi militer, karena tujuan utama Israel adalah melemahkan kemampuan militer Hamas sepenuhnya. Alasan tersebut yang mendorong Israel kembali melancarkan serangan. Israel menyatakan bahwa operasi di Gaza bertujuan menghancurkan infrastruktur Hamas, termasuk terowongan bawah tanah, pusat komando, dan persenjataan. Setidaknya lebih dari 52.000 warga Palestina dilaporkan tewas di Gaza sejak Israel memulai serangannya, menurut otoritas kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.